我来看非洲的国家加蓬，这个所在是非洲出产石油甲金矿的大国，古时石油的收入就占因 GDP 的43%。当地最近总统大选才拄结束，新的总统讲，除了石油以外，即马因要全力来拼观光，而且话讲要让外国游客数量增加1倍。天色正清，树仔正白，海水也正清澈。伫咧非洲中西部的加蓬是非洲城市化上悬的国家之一。除了80%的人口拢住伫咧城市内面，国家有一半人口年纪拢伫20岁以下，人口的结构正少年。如果因为加蓬有亲像石油甲黄金矿的即款自然资源，也是主要的经济来源，所以人民的平均收入是撒哈拉以南大部分非洲国家的4倍。其中石油的收入占 GDP 的43%。除了天然矿产，加蓬也有多样的动植物，亲像是像猩猩加河马。加蓬的过渡总统恩奎马伫拄则举行的大选，摕到95%的得票率。因为加蓬拢只敢若专心伫咧开采石油，无重视因本身丰富的旅游文化。拄则上任的总统恩奎马讲，要让这个认为是最后伊甸园的国家，互大家拢知，外国游客数量要增加1倍。Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être. 来加蓬的外国游客讲，即马要来这的机票真贵，这也可能是加蓬想要全力发展旅游业的障碍。另外，伫咧饮用水方面，加蓬是啉地下井水；电方面，饭店是家己串发电机。导游讲，伊也阁用入社区旅游的概念，互旅客体验当地生活，并且甲介绍定伫咧美金166到412块，差不多大票5000到13000中，互大家拢算会起的介绍。不过，即马当地人伫咧烦恼的是，到时游客增加，人一济会影响当地的生态。On est un peu dans un genre de cercle vicieux, un genre de tohu-bohu. Ça veut dire que aussi bien nous, on veut s'ouvrir à d'autres communautés, mais de la même façon, nous sommes obligés de préserver ce côté mystique là. Et je crois que si justement on arrive à trouver le bon mélange, je pense que le tourisme aura plus de facilité de s'exploiter. 虽然加蓬的天气湿过热，常常停水停电，而且伫特定区域的治安问题真严重。但是加蓬的观光部长讲，未来会将观光文化放伫咧第一位，伫咧加强观光从业人员的相关培训了，希望全国的人民拢会当共同来参加观光事业。公司新闻沈乐培编译。